de namme kawang de kumbu hipak ngoha I pabu ien hayanga I pabu hipak ese yelak pa idemu la ia mukti shiwa dama yi inona ya bu hipak ngoha. Hymn number 476, okay? Hymn number 476. Honglia Shoshando, serve the Lord with gladness. Mamsa lena tainang hymn number 2 mawalk.
368 column the walk matat 368 you wan pa daw nang ching 368 episode na may ngamayelak pa cham siya yung loka Milanda nap mai Krista tang pem phang ma wang shin pha bu tuman fe Reverend Yompa anyo Nilan numan Milanda pon ya nang anyo tani ka wang kham jing ma ya ha ma EMA ma yong temata bu fe hong li bu fe ka wang de kham bu hipak ya ha o se awang ne numan da ha do ngau China tam nang to Kawang ngau lai cha hatoki ihunang vui tây apong pan mga aleng cha aniu ni dengoya Exodus chapter 15 verse 1 to 3
1, 2, 3. Tawa yungwan pada hem loklak, hang ching na ia mukti siwa pai okpu ngi deki. Kui ponglan hayang tauma short pulan ia yang ching de ton na ship deki. Yungwan pa a awong hayang ahem ngotnang, hayang I ayen yi pa na meng deki. Ia akawang hayang tawa I men yonglak. Apa lancing kawang hayang tawa I kiong pu chiang loklak. Yungwan pa a naumay I yungwan pa hatawa kawang ngau ngotnang. Tuman taichan lai the tokpai the jama epa tokpai page number 4 and you taichan lai number lim. Let us all participate in responsive reading. Taichan number lungtat lim. Kawang pa nok tumana alang pa jiang chapuhay ilak. Taichan lai number lim. Kawang pa nok God's house alang pa jiang chapu tumana jamse tumana maitam yaha. Yungwan pa nokte teman ongha se ope imana ate I to mong mayango. Tawa yungwan pada alam cha jingne tong yang ki. Ayen chen kum yungwan pa nok ma ngotlak. Sangpu hipak ma iya tau lowa ang lak. Atak pa kawang nang kumjing de tau hangsin kanpu. Yungwan pa kumjing ma ngotlak tau yung tay nang. Atak pa yungwan pa ang pa hiyang akawang jamse. Oyen nang kumjing ma hipak pi ma nang min yong hemlok ngo iman hangsin mong mailak. Hadawa kawang ngau teman muilanda kawang muiman pa. Sa awang yide teman yelak pecah ma epa. Lampulan ateng lakpu ngau syong hadawa krisyalan teman ia hatau ki ngok laka yoong shu buca tui ngok nang lampulan ateng lakpu ngau syong hatau awang yi mengok kelak Apostle Creed tuman jam se participate na meng lak chine yong ha jam se yong ha ateng lakpu ya ha pai jam se tuman hatau Apostle Creed jam ma iha wang tang hayang ka tok lungpu pa okpu pa apa kawang te tau miang nang. Hayang I halom pa teman yungwan pa Jisu Krista te. Auhi achau yaha pum yekiang pa ngai. Wang ngui pu nauya Maria pu. Pontius Pilate pang me sangapong. Tang pem ep li hayang mu. I yim ching de yu, ni lum I libu mabu yang yi, I wang tang de ong, hayang kawang I pa okpu pa, yakcha yi me shot ngonang. Tau kai I ayen lan hai libu lan ngau pan ne yugalak, tau de tau ateng laknang, tau achau yaha de. Wang pang yu ha achau pumay nokta achau lan sip sabu da anu win okpu da pum yi sa yang yilak da hayang akum yanang pu ayan da tawa ating laknang amen hadawa kawang ngau tuman moilan jam wang tang yoblak yesot ba jam wang tang yopa 1 2 3 wang tang ngopu upa
nang mun a chau hana nang ang ching pai kai wang tang me hang ke ngo ya pai ka tok nyu me tau ki a nang mong hana tenyi halak tuman te ya pha yo hayang tuman hang ke mi ameng win buai tau ki a tuman anu o win pha hayang atu te tuman ta voi sa chi ameng pa mabu tigya hang ching na nang ang ching hai wong hai mukti siwa chin te ngo nang amen mui lan shot kai ka wang mui man pa sa tuman hem chai bu hipak ngo lak hem lok lak ching na hipak yunang pa chai yukla khung awang na pa chai yukla iman akung ta hem lok lak ching na hipak pha tam nang soi hẹn ta tới cha đi nộp saya yang India ka to te pa Tao quang ya yang hăng sen yong bu nang cha ya Krista lan te man te ya hao hăng hi mong lep yang mong sen có quang sâu xa lặng nè nong bay cái ia như cu can ta na ka cho la nyu ma tam man ko nya ka tu missionary e wan ka poi e tum pa na bu hai pa lan ka ya tui pha ning se trong te nhằm bùa ở lâu cha lan tăng cái y phát ta cao hoàng ya yang hăng sen yong bu nang chạy ya Krista lan tơ man tơ ya ho hăng hi mong lep yang mâm se cao hoàng sâu xa lòng nè nong bay cái ia như cu can ta dem man bu mai nọc la nhà san nhà li lộc cha ca si wong kai ya ha lan ma
lan te man te Yahweh hang hi mong lep yang lam se ka wang sao sa lang te nang bai ge ia ye ku kan ta Lokpu akong de minyong panang numan yen de kawanga moiman pa sa tuman tobu hai takpulan de namanolak china tuman pai niom pa Reverend hipak pa tamnang Jisungin angching nyui fai jan hawa sop hayang kadalana ngin hangkafa tauda layango hakpalana ngin mawa angangi tau fai ma wamnyu jabai hayang ia poisa cha wangbu pai kau nyi ang ia yui benlan jam senyak hayang imandai tau namanda hadau inang ngin dobu nyui me hatau ba wamnyu esai fai seyong se ang yanggi hang chingna alawla na iman ma nangbu mabu ya yang hang hi doya be tau ba fa haboi hadau tui na nyu wam nyu ya ma hang hi ngo hayang hang hi hadau lan ma e yen ngo bu fa yanggi ka wang de teman wong bong chingna chuanyang dobu ya bai bu ji hayang boy ida dobu halak chingna se oyen ocean kimching ya bai gi hado namno ya bai lak chingna so sam balande hibak ebna Hymn number 385. 385. man fai ka wang da do bu ya bai bu do ba dang ma
kadalan jing ne yalak moheman yu da me yoblak jing ne dikon ujeman lang da dong na kawang ni yupa acawa ataba yung wan ba kawang tani nang muhiman bunyi nang kadalan ayan noksada nang hangsina sengengin ma yan mok yan nama pelek belek ma mabu lam ibu nang muhiman tamyangge hada muhiman nang pai tay yahalak jingase nang kemjingde ausen bo yan noksa to bu ya pai ngoya bai chau ba yan kawang ba ya pai bu yan noksa landa jelak pa nang ye ibu yang kia muhiman damsi yang atau ya pai bu sengengin semil lambe konggam bu nang angcing cingnase namno ba jona pa ya Taiwan da yet chau bu atam ngo kuma kawang nang chau dampa yang atau nam nobu kaya muhiman bu yang nang angcing calon bu toy song nam yang atam bahause ya apai bu sengengin semil lambe konggam bu nang yang ma hanapa chau dama muhiman yu so min yob nang ke yang bu tolan esa upa nang munga yo amen nam nobu sausan balanda kawang yalak moheman Oye nausin takadan balan jing ne ninok ma ngok bulan takpu kai kem jing de payok ya boy nang saki ne menga yong hu kuma yong yang maidam ya bok la ani onang ayen matak haden bongok boy yong yang maidam ya bok la kawang ngau daw hadaw ki inang yang tuman jam sa yu boy ya la apoy imanay ibu ngau de chisua mong yafa apoy sunakok we bada tanyam ating hay lakya daw fay ma chisua bider hay James sayang inaw John kaya o ibay yoy o bay iman ayong nok ngoya bay kadalan sapu engwan bu alam mau chisua ngi nok sad ong hayang iman de hang na tisin na mopusi daw ban naha libu yichi shibu ay ngonang iman saya idenyi tau kai iya iman saya jangayan naha inyu ibanyi hayang benlan lem ya yang naha lam mengopu tap daong yakna iya soko naha pai hayang hake talitagom lepu sekonaha dawanang de inang laudaw sekonaha ningalaw hayang kemahau ya wang biang panmenyinango obadaw ngai iman asay yasan apoy au deo daw bajeng ye elak jing na jiswa ngau kiang fa hayang iya yada halak adam fadaw au yana Jisu Krista healing da ating lang nang maidam bu yahunang hayang nang yoblak jina prayer agenda ya abaybu kawang song da ya abaya yong hu bolan jina hibak ebnang yong bokla teman cham sa yupo hibak yalak golak hangeo yinang ninglay lak hangeo yinang takadeno maidam la hayang boy takadeno maidam bu ba Jisu Krista betanap nang encounter na miyang buwongpong Jisu Krista bay nang hodo hayang nang takbo may lang physical, emotion, relationship, spiritual hangita ka din siya biyoy Jisu Krista may oklakan chao yanang tanap liyang opo naha yang ngayon na damyang hadaw Jisu Krista tanap nang monghema dayang opo hope, healing and restoration palak sinamong nang teman mengoy ha. Let's close our eyes. Yung lakman atam ngoya, yung buoklak, God bless you, God bless you, God bless you. Kau ang amuhiman, anyo yung buoklak, yung kanyong do. Ang uning na itate, hayang ang takasang bunyoy din ang atyon buoklak. Tuman,
chăm si yop lak anu yong lak moya kawang moy man chăm si bu bagya haleluya chao ba ta ba yong wan ba kawang nanga mai dam lak pa angan wong mo bu ba hayang wang dang kawang nanga sip si bu kawang tao khai ma au yan au sin yoi wong bong sing yang nang dang da ba ya ba ta ka den mai dam nang mong sam bong me ya dai nang hayang chu dai ning nei bu se ya dai dam nang hayang mong chang ma ya bu mai dam bong nang tao ching na nok sama relationship ma ma ya yang au yan ngonang ge kana nok sa nyong ba yong ba ma dai se ok bu hayang hayam now im lan ba ma dai se ok bu yubi ching sim ba ma dai se ok bu mong chang ma ya ngo bu lan de Nazareth Jesus Christ man heal me adam Jesus man mong chang ma mai dam do mong chang ma ya ngo bu mai dam do Jesus man ma mai do hayang uyan ocean mai bum dang dam do nyai bu vai yok sang ba pai soka takatan ngonang ge hado tapu ganda yani ba Jesus Christ nang mai dam lok ba yak chanda be healed in Jesus name Jesus man ma mai dam ba Jesus man ma mai dam hayang ya hama maya yang ngobu ya hama ma ngobu anu kasi ya ha sayang angbo Nazareth Jesus Christ ma malana dam nang be free in Jesus name Jesus ma malana dam nang Jesus ma malana dam nang o wang dang kawang hangga li ngobu nahaja Jesus Christ nang gaya laudau si buda yang aye o wang dang kawang tanam nang kadalan auyan ausin jinso ngonanggi kawang nang singonang dumana yoyin yung de yising jingmai lamlinga ayan jinso ngobulando o hadaw naha de ibu kia laudau se yani ba Jesus Christ nanga hadaw ngaw de yakay hadaw ngaw nang kadalan de pado yung ngobulande Nazareth Jesus Christ ma laudau se wangdang kawang nang menma hadaw ngaw pa adam nang haleluya wangdang kawang auyan ausin daw mamenyanya nga payang goya ba iman jingne da idawa yupnang wangdang kawang nang achana ibu yakay hayang anya ine takaden bu bai mong sang mong yang bu bai ma bu yup nok de bai yok hayang bu wangdang kawang lainnya na pa bu ngonang hayang ma bu de sausan yulan sausan lan tu mana yak jona yup bai yok hayang boy wangdang kawang ating lak bu jingna achau leng chong de iman ating lak bu bai ya abai bu hado min lis de chon dam boy Nazareth Jesus Christ me nang mai dam lak pado hayang oko sang bulam nyo nang abdam do ayan jin bo pado Nazareth Jesus Christ man me ayan ocean de mai dam lak pado ge kawang nang menyong boy ayan ocean Jesus Christ nang pai dana phau de ge kawang nang menyong nang ayan ocean de lidibu sokoda anyo ayan bo dam buki tanap ayan de ayan bo dam wangdang kawang nang menyong ya boy hayang hekie nang kadalan jende ading lakbu me chong na damba yan yiba Jesus Christ ang fanfa yup nang talan na soba ng mga yew amen shot kay kawang moy man tobu nam nobu hay takpulanda yopatambu niyong pa anyo sausan palanda minyong panang. Now we will have a special presentation from a Sunday school student. Hadoma Sunday school student, beginners class, Mother Church, imana taman the special presentation haulak chinetam nang to kayma hipak epatam nang.
Hado hangi shi. Aba piri hip bua jamna mai ngi ham nang ki tàu khai tàu voi hip nhau lắc sẽ tên nang. Tên nọc ở nhỏ shi cao yang ở chấm li mai ngi ham nang ki tàu voi tí ke ngô hơn nang kai tu mi yo ha pa. Hang ne piri pusi nang yakalak ahui nyau pusi nang piri blak chingne tawe nyau bua nang nyau bua salak kata amai nam yang tamlak chingne kawang au singalak chingne Sunday school la sona tamu yijiya piri hiplak nyau tambua numan di Sunday school ma ha ngau do upa Sunday school में पीरी हिप लाकेन यो चानक में नंगे हिपु jamna में ngi pu jingne hipe hayam ngabu asunang na halan jingle lesson ayom nga ni palan teman ngo nang iman si shoma teman hangkeng ngo hatawang am he chonang pu imane kai tini matang timni o kata amai ne mengha tini hayim piri punohoy tisin namong te takpu a ngani iye tawai kani yuying kama a hang sin mong te taklaksi timni yom nok te i te pe hang ke hayim lan te yom nok te tai tau sin nhau laksi timni yom mong lep ha numan ngau pu sunang ata mewin pa Sunday school nahalan beginners lan ngọ nang imanda nhau lak ching na yong nyai shampoo ngau yichi hayang pa do ma teman vai lai pa teman vai ser aton iyong sangnyak mongko bu vai nhau ok pu singi ok nang ser nang da yong minyong phanang ka wang moi man phanang ayen anyo ministry de anyo Sunday school nahalan yong mai nang ki anyo yelak pa hatau ki teman de nhau tâm pha tự nhị nôm na hậu và hem hay chi hàng bồi sinh ngày lắc như palan như hayem lan tụi man mũi lan sinh ngày lắc hạt message cha pha bùa cháu tụi hay na halan tụi mình nhung phanang God bless you sa hạt mũi hay man ngau bầu na tâm năng sa tụi man các vang ngau trái bùa hiệp ngọ lắc tụi hay mà yaha mà yong hong li bùa phải short ha tự nhị khum chừng mà bùa âu hiu yak yang mà minh gì tụi các vang mà bùa mũi man ya yang yilak si ibu mongjang hado yaha phải short kai se pangyu hada wang na hado ngau chai na tam nang sang các vang ngau ya phải lak china tuman phải konyo pa niom pa da hipak e patam nang
Koyan Ocean, Toba, Chow Kim Cheng Yam by Octagi, Umanok Sochiman Mayalapa, Mongmaya, Ponianang, and Yane Yingam Oyong Balan, Ngokboy, and Yay, Ne Mongmayanuman, Ponia Budo, China Damnang. Then Yingani Siongbu, Nok Sama, work up the layer, Mupu Hibak, Hayanga, Tanap Yum Nok, the dialect timing Manuhoi, Yong colony fema, one. You dim the support na mga wow chaibu yum nok tau yu chai lak hayas yu pai lak hayas o mong asibu ti konporta hayang bo tuman ong so yum nok hak ma ngok bu jing na se Oyan Ocean bay ok tege anya na mong may pon ya bu tau chai na damnang. Luke chapter 17 sorry lambulan lai pan manit Luke nyanbu lambulan lai chapter 17 de ya Hadam bu kawang ngau tu mana ya Tainang Luke chapter 17 no sorry Autor pai tau nyat nang bu Acts chapter 17 16 to 34 mo bu Lambulan lai chapter 17 16 following Tuman cham si ilak Lambulan Afong panmanyit aling panwok mapu tama limdunguya. Acts 17, 16 till 23. Episode na mga kama, teman jam si ilak, chanyi lim, saa, pole, iman tana, eten me ngwande. Ching nyuwa mong kembua mawa ngiye yoi saha yoi nyingge yong mongsi tau kai sanagok me jihuti lan hai wanglam te ating lakpu lan miang balan pai hayang nyi chai se hat lai nyue me fai hau balan pai ngau sagi fawanyo Epicurean hai stoic konyo balan atam o fai hau atam hatau chupang pawa hang hubu alo lana aiha chat kawang lan konyo pa chane myang huwe hang chingne chisu hayang yang yepu cheng konyo tau kai imana Eripiakas sisaw me Paul woydaya nang nyobu ngaula hanghi tumane o singhu nangi hang jingne yasan yali la ngau adam nang tuman tangda ya pai tau kai tau yan hanghi de lepu tumane singhu nangi saa eten lan hayang tau me nyoy ngopu yin balan ese Nyi lau hipak tui hangu yeling hayang boy ngau ala cha ngau lak yichi maa chai lak jingna hay nyui hawan de pole area bakas chimbu yoma yongyang etenlan numana semen lam fime wanglam yoong wongnang se tawa ngi ok nangi hang jingna tau numan kembu nyui jing laye kemwande Yising bu kawang cha jingne se nyanyang hayang womchong tawangi tau kai numana hangi yising ba kemnang numanda tawa nyawa tamnang halandangwe The unknown God made known. Yishingbu kawang singnadambu. Hayang hadawa luk anyanbu hadaw lambulan lai 49, 50, 51, 52 AD bangbame. Sinang. Hayang temana chai baibu. Thessalonica the bay konyona. Daumabu. Anyo Beria hayang tinya Beria mabua Aten hayang Atena
Greece to bu capital city capital city ngonang. Hayang boy during the time of Paul capital city na jingo. Hayang boy one of the important cities jana ngoyang ge. Hangna Roman wanglam lam buhibak. Hayang Roman wanglam lam buhibak ma iman ka dok ma capital na ba Corinth ngoyang ge. Not Athens. Hayang boy tinyi ba Athens capital na nginang. Greece me. Hame hado ngau de tomana oba leilakai bola sa iten me yong yong intellectual sengaman bu ngobu world hado nyui jing jama konyo bu taido hayang hado nyui jing ma philosophers hayang poets hayang mong de kimbulan kakma ngonang tau jingna hada mong de kimbulan kakma ngeyang bola ining ning de yong mong baya mong si ngai sa do mana text me edebu hayang hada philosophers lan ONC si wonder of course Socrates hada mo bungonang Plato hada mo bungonang ano Aristotle hado attend mo bu ngonang hayang ataman text mo ibu sa ataman iwan de Epicurus sang ibu Epicureans that also from the Athens. These philosophers halan sin philosophers lan kadong nyua well known lan hayang hadawa before Jesus Christ was born 3 to 400 AD BCE hadaw pangpamo bu philosophers lan down the line yung popular na mga tayang hayang the present context hado Athens land especially Epicureanism school of thought hado land influence na mga bu hado Paul taulan pay hokyang ge hayang addition advance na mga bu CD me yahama akyang tau jing na Paul mong si ngai mong chang Bible hado inang hayang he could not remain silent tau na miyang bujing na he proclaimed Christ iya haga yango jenga yango hayang mong datakpo Jesu Krista pungao amay imanda kak anga konyo na yongbu miksaw mali daya number 1 Paul mong sangbu hayang tuiso the leiwande. Temanangi bua Paul was waiting in Athens. He was greatly distressed to see that the city was full of idols. Iya Athens me hayang atogan me jay lipsip laisi buda mong sa idol sa. Tau jing na mong yamay bu mong sangbu hadaw inang hayang hadawa holy anger Jisua Jerusalem temple like dambu kau like dambu da achao ba mong si buki tinyi mong sangbu mong meang bu mong si bua achao mong si hayang hangiba mong yan temana tokpai si so mangiya ba ngiwanda temana wilinang hayang boy temana sing okpua ay hadawa wili haka hangwa achicha silak achiu hayang boy hadawa ating ba kawang lingkadok wang dang lingbu ba kawang bay labu tu soyang tau kema dawa synagogue ta tailak dawa marketplace ta tailak tau kan me Jesu Krista punga amay konyola hadaw Paul commitment dedication ambugan me kadachim hadaw kan me konyolak tau jing na jajam to mana pok bungi changi pien bungi changi tau nyu ya tau ki bunyu si yang to mana mengoya si buki ang nang ayang boy Paul malep lai wanda bumanok so ching chi ya buyoy yamay bu kanda hoklak na ngai bu Kayo sucing ni ciap yo Yesu bukan dah hoklak na ngai bu.
kenes ke sucing di ciap yoi yichi bulam de pen bulam na myang kama yong lang na ngai bu hado teman na tai dau ha hang na nang hayang adau hayang teman konyak kong de mangok bu gospel story hayang content bungau hadawa every workplaces workplaces में schools में homes में अन्यो digital spaces में ambukan mecia biyo social media mecia biyo to mana penetrate na yang langona pola hanga mongyonga philosophers lan ba encounter na yang konyo tanyi teman kong de me mai dam ya konyo lak ado ni subu ba me philosophers in Athens say wanda hami daw iyange Socrates mo bu Epicurus tengoya hani hayanga anyo Epicurus mo bu next Zeno teman ibu ma Stoics is edibu school of thought hadaw de ngoi shibu hadaw lan bai debate ya awangbu hayanga Paul Hokpu philosophers hayang school of thought life is about pleasure and avoiding pain ayan mahang na sau singolak hang na sanglak tau kema sanglak pa tau yang mailak pa hado dailak sa Epicurus propagate na miyang bu hado ngoyang ge simplicity of life anyo yo onga hakalong Buddha yawaw ba hayang boy may ngolak hadaw ba akyang nyu tau kay man nang da may buling do may yang anyo taklak sanglak lam da riks ya atachang hadaw yang ye hayang yoy da may buki ngok do si bung awa hang sen may bu hayam lan leang bua nyong bayong leang bua hangi hau hangi jingu hanggang ngohu yoi de mai bu kia mai lak ba ngo do nang de mai ma mai wang bu cha sang hai ta sang ya sau si bu hai ta nang ya si ibu hadau ki bu teaching hayang life is short and we all know ayen na to mana panglang ngolak ki adan jabu jingnai ngonang tau kai me enjoy it hadawa Epicurean hadaw school of thought teaching ngonang tau ke ma hado ying do hang na ayan na sok no hai ngonang hayang death is the end nang obli la ke halan tau ke ma libu dokta anu jam ni sebu ayan ayanang imana nya ulai bo hado tau na myang bu jine ka dalanda tau mong de chak ongadam tau ke ma anu yang yilak pemjeng yedai hayang bertinyi kadang ni mengawan da yui de mai buki ngolak hang na ayanda sok no bu ngonang ngobu teman mengobu ha akem lak mai buki tim la ha yeng ngolak today the YOLO mindset eat drink and be merry for tomorrow we die hado ying do hayang mong mai do hang jing ne ngani ali lakai hayang hadawa Jisu Krista paisho mabumu hado philosophical school of thought yo onga kadalan mong do onga ngok bujang inang hayang tinyi hado pattern me hado influence me kembu nawe nau silan nyong bayong lan yoi de mai buki ma bu ngonang hayang Paul heki buka dalan fai Athens me hok yang ye ni su ba Stoics hadaulan life is about faith luck and self-discipline without God theological students lan college the Taiwan de demand lecture at the Mebua
don't use the word luck. Hagi yang ini. Luck palase, luck biasa itu nokobi as a Christian. Ayana atau luck tang may ngok buja. So you may luck. Yun yung self-discipline mo yan. Ngok po naman ka maa. Hay may luck aja. Tau ka ba, sangabong po naman ka maa. Nang luck yung may buyang, luck may buyang siya. Hataw baki minus God. Kawang kawang ngok nang sibwa, yatay. Hayang kawang da, hang hiyo, nyo pa. Hataw ba nyaw lay dam yang ke, hataw ba school of thought ma. Then you sing bu, tau ki ngok nang bu. Self-discipline na miyang may ngok yang pay ma. Sau may ka ma, sau may bu, sau miyang ka ma, sau miyang bu. Hangi kawang. Hagi ibu nawe naw silan ngok bu kay. Hagi ibu sing buman bulan ngok bu kay. Hayang po, hay hagi ibu. Philosophers lan, anio, school of thought, hagi bulan pay hawyang gen. Life is tough, but I will handle it myself. I don't need God. Hadaw attitude ma uyan ngo nangge. You fall into this philosophy. Life is hard. Endure it. Right? Ay tumana mayang mayang boyu chay. Ayen na yung ngawan nang. Tau jing na nanok to. Ama hayang boy nang ayen na nang nying na nang aling oklak. Hayang nang nanok ko ma nang ayang bu si bun ibu ngaw. Hadaw mo kawang yung bungawin nang. Tau ka mahadaw Paul tama ngaw bu ngaw mani ngaw bu yesterday's message. Tinyi tamanda penalay wonder how about materialism? Life is more than possessions. God gives meaning beyond what you see. Paul hadaw materialistic community da preach na miyang bu konyo bu i prophetic message hadaw. Daman ngok mo naman ka maa. Hadaw sa may busa. Haklak lunglak kadong yung ma. Semalam fi. Mot na tamana. Jang nang. Hayang boy. Taman ayen meaning halan mayalap. Hadaw kay. Yeah. Ngonang. Relativism. Truth is not whatever you want to be. God has revealed himself in Christ. Pluralism. Relativism, subject ya wonder. There are many roads or the rivers. Roads, but leading to the one mountain top. Many rivers, but flowing down to one ocean. Hadaw relativism. Truth is relative. Hadaw nyaw lay bungo yang ge. Hadaw bay exclusivist. Jisu Krista katok tegaya. Au hiu wang dang da ong bu yok lak sebu. Teman Baptist teaching. Teman evangelical stand. Liberal stand may have different views. Wang dang da tau kan mo ong ok lak ja, tau kan mo pay ok lak ja, tau ki otok pay mo yi lak ja, siso mo pay ok lak ja. No. Jisu Krista true man. Paul hadaw jing na hok yang ge. Tanyi pumainok hadaw jing na hok nang. Individualism. O yan ngonang ge. You are not your own authority. God commands all people everywhere to repent. Tamana the whole passage I would miyang kama once God considered you as ignorant. Tahu jing na sa kawang hango aji yising bu hibak asi ibu. But now Christ has come. You cannot say you are ignorant. Jesus Christ pay dige. Hayang iyang yidibu. Hayang sa akadok niyo. Sorry we were ignorant. I am ignorant sa ibu yogla. Dogama, you and I cannot boast ourselves
about our own life, saying, I'm the master of my own body. But Christ redeemed your body. You belong to Christ. Redeemed by the blood of Christ. You are not your own. Paul atau fight na miyam gano. Hado individualist lang nake. And heki bu mabu educated men and women. Kebi siya mongok ko lang. Alaw mongok ko lang. Kawang de ating lakbu kadalan. Yul papay cham mayop pa kem yang sa aji. Kawang de ating lakbu. Abu yan na dayang sengemana tay chay day bumango nang. Kaya nga hadaw mataman may damya lang onang. Paul kia nang simbara ko nyaw lang, nang simyudo ko nyaw lang. Ya ayi lang. Yan bulam nyuda hawdam lang. So both Epicureans and Stoics leave God out. See? Iman philosophy teaching yung kadalan da may lang ne se liang lang ne iyang yang niu yong bu ki iman yi kau teaching da ho de yang yong dai. Hayang bo very sorry. Iman teaching kawang tau bu teaching. Kawang angawin bu konyo bu. Ousing bu kawang angawin bu movement. Yung charismatic. Yung hongli mong may bu. Yung mong bu sem si bu organization. Akung ngay na ok. Hayang bo ito manalay lang ngonang. Hadawa Epicurean kibuchiya. Stoics lan kibuchiya. Paul hokpo ba Jesu Krista au hitang bemadap iyang yedu. Talking to the Epicureans, life is not about escaping pain but finding eternal hope in Jesus. Sa aji nang yana tailak nang ning de hadatak pu sang bu muyan ngok ma mai bu ja ji. Hayang boy ating ba ma Jesu Krista haulak bongbong hadaw ating ba monghem. Hangido mong hemlak yanang se nyawyangki. Dauki mo Stoics lando hadauki mo nyawyangki. Trusting in God alone sustains your life. Teman, the self-help mindset, be strong, be disciplined, control your destiny. That kind of motivation, encouragement may come our way. Self-encouragement or someone. Teman de, hayang yun de, hegebu jude paino. Hayang boy kawang minus God hada obiu jude paina yan lang. Kaya Paul Epicureans lande, ano hada Stoics lande ibwa, pleasure cannot save you. Namana may bu yung bude, may bu mubu tawai muli de, pu kem nangi se, sunflower ki bude, heroin ki bude, yisigama hangi alcoholic life, hangi ngo nangi, fornication, hangi ba pongai ngambu wanglam, hangi ngo ya be, kadong yung liang bu, hadaw ngo yang pay ma wang bu stay nang ka, yichi ja, minyan ja. Hayang ngauding dating yepo yeben yang phay ma may lak aja. Haksuhe ngo do matay da bo. Sa teman abu abalan na teman nyaw nang bukay no. Hayang bo yup nok tayo tay buka da hadaw ko nyaw nang. Tao jing na haksubu may bu wang lam hadaw sa wang bu aje. Konyak wang lam mo haksubu may bu wang lam mango bukay. Hadaw dang ma Christianity, gospel ba yang jailay dam bukay. Tao jing nasa may bu wang lam malak kama yamelak, may bu culture malak kama yisulak. Hayang ba hadaw kaya yang yebu Jesu Krista. Tumana yalak. Jesu Krista sahay nang yan buok lang. Paul's proclamation of the unknown God.
chapter 17, 22, 23 malay wanda. Yising bu kawang cha. Cheng no man yup nang to nang bu. Hakanya nang nginang ge. Chiang hataw aja. So Paul ibu ngo yang ge. I see that in every way you are very religious. I even found an altar with this inscription, to an unknown God. Yisingbu kawang chade siang numan wam chong me hakanyan nuhi nginangi. So Paul pick up this very inscription as a preach to convey the gospel. Jisu Krista pungau amai pungodam lak jingna lamba jalie sai jalie imana nyana ngobu ngamuk jaya ngayang. Hataw igma iman mong doong bukay hayang imano aya si bukay. Therefore he used this to an unknown God inscription as connecting point, not condemning. Iman hangi condemn, iman hangi lengya ba tau yamay sa hoka when yichi hayang boy iman mang janyan bungi bu jeng lay hadawa naman haga kawang yising bu kawang cha nyan ngi nang yu tau hadaw kawang yising bu cha si bu jeng tau ikining yu. Tau jeng na culture me teman mission field me teman ministry me hakibu point haulakan Jisu Krista de kata wui bailak lam new ngaumik sentences culture practices hanging oya bay temanu tuanyanga hadau tul John bu oklak 24 to 25 verses me mamatay nang hadaw ma God as greater. No mana unknown God si bu yising bu kawang cha si bu hadaw kawang kadok hayang wang dang ling bu ba. Hayang sustainer. Awa nang ayan jelak pa anyo angadam. Hadaw kawang. Hadaw yang ye. Hayang hadaw ayan kawang awa wang dang hayang kadong nyu. Hayang kada tumanling. Hadaw anyo ya buwa iman lama muang ling yang idols ling yang ngopulan pa lifeless idols pa hadaw compare na miyang alay na tamyang ki. Ayan yinang bu hayang ayan kawang i lay na tambu tamanang yinang. Taman ayan ling ba kawang hayang i teman na pagamay teman dang may iya ngok bubayi chi hayang boy iya self sufficient hadaw iyang daw kay ma naman yakal ling yang honay kem mabu ling yang ngok bu hadaw yakal ling bu duy ba yakem ba hayang boy worship must be of the Creator. Kawang au hiba semalam fe lingabe lingangai hatau dang ma yubu kembu taidam na hengok lak jaba kada yak ai hayang lingangai bu alang dang ma yubu kemlak hangengok bu hadau yang ki. 5 ma God's nearness and human purposes 26-28 verses. For in him we live and move and have our being. 26 verse me haga ngilak. Hayang kadong yu dang ma ngolak jingne iye kata cha mabu chatlan lengangai nye hibak hayang iman kamek yikyang ityang ngaidam tau kaya iman kawang yamlak hayang iman i taulak hayang i fai iman ngonang se taidamlak. Hang jingne 28 verse me i me teman ngonang hayang ponang hayang ayen ngonang i me teman ngonang hayang ponang hayang ayen ngonang
For in him we live and move and have our being. Paula hadawa lok ngau pa mabu God na miyang yangi. Manibu Father's Day ma, ano Mother's Day ma, lok ngau ibu ngo yangi. Boim ibu. Hayang hadaw boim nyan bu ba boyd. Hadaw lok ngau ba. Bible mo daw nang buta na ba daw word na. Hadaw lok ngau ba. Mabu hadaw ngau. Ima na chinda chayang ubo yangi. Siyang hadaw. In him we live. Ima teman ayan mo nang. Hayang ima teman yong nang kem nang. Hayang hadaw no mana yishing bu cha ngo nang sibo hadawa kawang, and he's not far, he's near. Iya nang pai ngo nang, daw pai ngo nang. Hayang, are you breathing? Are you able to breathe? That proves that God is with you. Not far. Lau hai okya. Polo okya. Are you able to walk? Move around. If you can breathe, that means God is with you. Kawang nga pabo hadaw lau hai. Kawang nga pabo hadaw polo ayen. Kawang nga chay bu aji. No mana kawang yising bu cha sibo. No. Kawang nga sing bu kawang. Hadaw nang pai ngo nang. Hadaw muong yiji jayo. Idol yiji jayo. No mana silver gold pai ling bu ba daw aji jayo. Kawang nga. Hadaw yang yi. Kim yi me. God as judge and Christ as proved. Kawang ngau fan ba. Hayang hadaw ngau fan ba sa hangga singbu. Hadaw Jisu Krista pa yang yebu nga singbu. He has set a day when he will judge the world. Proof of this to everyone by raising him from the dead. Sa aba Paul. Hanghiba konyo ngolay iman bay hingau kawang ngau ada ngau konyo kem. Hadaw ngau anu sa iman de yalakpa damnang. Mania yising bu hibak jing na God has forgiven you. Hayang bo tinyi kawang iya may namyang in the person of Jesus Christ pu ngonang. Tau jing na sa ji nomana ignorance jam ipu yoklak. The only thing or the only way you can be saved is now accepting Jesus Christ as your personal Lord and Savior, repenting from sins. If not, judgment belongs to Christ. Adawa warning, at the same time hope. Warning, malak lansing na. Hope, those who repent from sin and accept Jesus Christ as personal Lord and Savior. Jisu Krista euyen na ya anu mo bumong iman jing na monghem mo na. Tana Paul konyo bu Jisu Krista. Hayang boy euyen anu mo bumong yelep iman jing na warning ngonang ngau fan bu Jisu Krista ngau fan bu ya baila. Tau jina konyo wanda kawang ngau teman na wanda. Some sneer, others say, we want to hear you again. Some believe. Adama mock at the preacher. Konyo dok ma hadok pungau amay de kawin bu. Hoy ya yijay hu sibu. Adama, we want to hear maybe many more times and see if I can repent from sin or change my wicked life or whatever. Like you are waiting for next revival to come, next youth camp to come. And some believe, of course. The third category of people, they believe immediately. Nenga, Jisu Krista ya, anu mo bumonglip, hayang yanyi budaw. In which category are we now? Hanghiba yaban mo nangi. You mock the gospel, or you would like to wait for some more time and see, wait for tomorrow.
Hayang atanap KBCM members neither tomorrow is not happening, right? Ngani jam je bailak. Tanyi akam na mianang. Tanyi teman funeral tayo dam nyingon. Mong sang ada inang libu jeng na. Hayang boy hatau kia ngani tau ngolakay nang ngolakay. Si wonder pai me se tan bua. Ay mayang yamay buyang mo. Jesus Christ ya lang na miyang kama tanyi ya. Ano mo bumonglip na miyang kama tanyi monglip ha. Hayang hangi ba kadong you teaching manang wangoy like those Socrates, Aristotle, Plato, Epicurus. Hayang Zeno. And what is your idols? Ada statues ada idols you are after the success, you are after your dreams and vision. Hangi ada kongkong above God. God is below. That is an idol. Ada de kemengonang giu, sing yung de chang ngonang giu, oko sanglak de chang ngonang giu, hakalunglak de chang ngonang giu, minyong ambay de chang ngonang giu, hadawa mong silver veiling bu, hon veiling bu. Demanda, nang de, hadaw philosophy au nya way, amayay, and hadawa Yesus sa Bible la. Inang. Teman, Jesus Kristus datang da la iya. Kawang ngau cai bo asai da muhiman. Kawang ngau yong wangangoya Bible study pa tambu nyong pada minyong panang. God bless you. Kawang nang yen tuiso noksa da kawang muhiman pa. Sa tumana tuitim yang hemlok lak. Konyak hem ibu kolum tavok mapeli. Konyak hymnal number 364. 364. Epa tau kama tuman melancam se yong yang lokha.
tuman jam yob yang teman yanlak tawa yob lak cina ngaumuk atam hatau kia ia tamnang awang na tanyi youth handicraft youth yak tui cem bunyi ngonang an masa konda nyi me yaklak hatau taitam cina tuman yopha anu nyi sepupama hami secretary pa ibu kia tanyi teman libu hatau nok funeral taitam nyi ngonang tau khai nyiom pa ma voya sausan yu sausan palan pumai nok kaya hatau funeral 12:30 macang ngonang 1:30 macang ngonang hatau namanolak cina teman tailak tau khai ma hatau taitam anu libu nok salan cina teman yelak pa teman pai bu nyilan iman cina teman kawang mabu toloi mai bu sipsi yu teman yopha sa tau ia temnang anu jun likeng hat nyui tinyi akem pa ngonang Jun likeng tuman amay amyang ma experience na meng nang pai kawang taminyong palak ma ngonang anu kawang pa syo sa pai bu hatau hipak chao ngok kelak tau khai matuman jun likeng akem pa hat nyui tengui sa kawang sipsia buya pai bu noksa ian tuman ian cina kawang taminyong pa anu tinyi nang ya pan de yu ya pan ke tuman kawang ngau chai pu tau ki yelak pa nang ian nang kawang ta phana pha tumana hangi pa lam kawang ta moiman julak hangi pa lam yoblak hado tumana yoblak anu akamna tanyi pu taitam yoong maya kawang sipsi yaha chao om pu hado taitam cha ngoyang ki kawang ta minyong phalak tau khai yana tayai pa tuman cham sa tau ibu ngangmak ya yang yopayan ha yopa haleluya wang tang ngok pu pa nang sipsi cina bang tumana yan bang tang mga ngopu pa nang yaha chao ka nang tumanda nang yasa nya le na tumanda deng yipu to yan pawang nang tumanda hang shin nao nyaw tamdeki praise the Lord upa tumana nang manyong buai yalak pa tanyi li ngopu to lima mangkong pu noksa iman iyan noksa chini chisu tumana nang maputoloy may tampu sipsi yukuway ayan kabang pumaynok na manolak china nang yaha chao kaya nang tumanda nang lamboy pa danyi junlik yang akam pahanyoy tungoy sa nang sipsi fang matuman ayan kaya mapay nang chisu tumana nang tamilyong pa po sao tuman yan taylik nang sipsi fang matuman yan na tampu chisu minyo po ito lang na siya pa wang tang mengopu pa tumana nang menyong buai nang de yo pa wang pukia nang yaha chao kaya tumana tempu taitam khong kumpu tang ma wang ngoya tam praise the Lord opa nang de menyong pa buai tinyi jun likyang hat nyui akam pa da ngoi sa opa nang halan tuman nang sipsi fang ma nang lamboy pai nang praise the Lord kawang nang taminyong fapoy sa tuman yuy nok te yilak atama gari yan kan ma yilak atama ya ma yilak au hi nyulom palom au hi nok satang meo yuy nok man ngoi pu hipak ma atu ameng pai accident pai hauna ta tam ya ma kempalan gari ma kempalan o upa nang yaha chao tuman pai om kai yuy nok ta man ngoi Jisu Krista sipsi nang yaha chao nang namano pawate ka ang pas nang de yopuai yen khawang nang de yopa wang pu taitam shamai pa pamasho tambe chin minyong panang yana taining opio akim yanang pu apa aha yaha chao tuman pai ngok kai sa Jisu Krista minawang tang khawang de yop nang tolan na se upa nang mongai yo amen Upatu